Evo ga. Upustu za čišćenje frižidera. Jedino što je potrebno je, evo ovo. Evo ovaj srpski ledolac. Evo, ovo vam je jedino potrebno za čišćenje. Kolega, pokaži šta treba. Evo, znači jedna sekirica. I imate frižider pun leda. I vidite ovo, povesti. A sve to da bi moglo ovo da stane unutra. Predivno. Iskopali smo mamuta. Kurac